Sanibonani nginibingelele nginamukela le channel eMaswidi Mina Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi subscribe mawuqeda ukubona le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu njengoba abantu abaningi kangaka eSouth Africa kade ke sebebathuka kangaka abantu base Eastern Cape bebetha amagama ukweyisa amagama ahlukahlukene behlekisa ngabo ngezimo abathi ke babhekane nazo enokuvela ko SABC1 njengako Cutting Edge kanje. Nayo ke Eastern Cape isiphumele obala ke ilokhu ke ikhuphula ama video ilokhu ke iveza ama video awufakazi bokuthi ke kwezinye indawo abavotanga nokuvota okanye kwezinye indawo uIEC ubezenzela yena ke awakhe amavoti ngobumnyama njengoba uzobona ke kule video. Nokho ke abantu ababambela abantu bevota ababukeka bewehlise kakhulu umoya asazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela nje ukuthi ke nawe uyibonele bese ke mhlambe uyaphawu. Kaloku sikhona imake opati agent baphi bona abusebenza lapho estation alufuna lento i-transparent ekunothana asithetha phaa estation bayayazi ngoba i-results beziye zathi bayilwandile kalosisi sibabhalele ephepheni sabo sakhomba phaa nawe bekhona besibala ikhona enizixhumile phaa i-results iyaqhaqha lento ngoba wayobhuti iza i-sealed man bonke ziqhaqhiwe ziqhaqhiwe bonke wonke umuntu uyabhala apha nje masijongile ayingabo bodwa apha zafakwa phaa kwi-temper proof bag ezinto sendiba siqale kule ndawo besike zafakwa na before bekuthiwa ziye zaziqhaqha besike zangena phaa kaloku aba bantu ngabantu bebhati aba bebevotela uunderstand aba bebevotela ngokuthi khona iphepha elishiye estation ulishiyele njani